Mentajan baro kino snong jongkari India kipai khmat ya kene ka an FCRA Amendment Bill arja punrio te ka kene ka an FCRA Amendment Bill kene ka an FCRA kadon jiman yang ikum ki dungai Kristen kene ka FCRA Amendment arja punrio dayo jimjur parlimen ngapian sumbai pi baro kene ka video ketulok syobangan pensai khmat ngadon ban krepat pi lada pisnu bhai ya habi kene ka jing pensai junga like, share, dan subscribe dengan channel mo. Te perlu kita pensai suai ke jingkli ke bandingkong. Kini ka an FCRA Amendment Bill ajar pun rio. Kejawab kolong ancu batal lingkon mo. FCRA kamut Foreign Contribution Regulation Act. Kini ka an jong kasorkat India kebelah Cina kenang ban niat ban yo ban pitngo di kapisa dan ke jing yarap pisa ke bawan ki bari se India. Siki jela, siki NGO, siki balang, ki school, ki hospital, bat syakui kui de ki kenhuan dan seng. Ya kene ka an FCRA la pelong an kong house name cheja knais pa anyo kunrio hakapor badon ka emergency hapo kecing alam jongka prime minister to kapor ka Indira Gandhi barasna ya kene ka anjo kalong manyadan hamta ka jing shong singan kari India hi bro kowe adin kata ya ka an FCRA kendanyo kunrio la pendam pada bujiripat daga FCRA ar hajar sipo kabalong ka an trikam hado menta tikinu kinu ki balang ki education institute bat ya ki NGO baper ki rusmet ru shwa bakin yo priang ya kata pista kiba yo kebawan jirap na bari kumna Amerika UK Australia bat kui ki benta jong kari ka pertai kin haban register shwa ken hakani ka an FCRA bat hadin kata kin sayo ya kata ka license FCRA license bat kesala apat oni priang ya kata ka pista bat kino bayo priang klaim pat yo ya kani ka FCRA license kalong persya ya ka an teban susai kendian nre kene ka anpan kam kata ai pat ga jingne Kristen mo ban suya tip hane baro teban kam tip kam ne susyo bar kisne bakong san kilo khar khna ye pun rio FCRA ni kong la pelong an arja sipo FCRA thamai la menjul daka parlimen stadik jomang arja khatwe FCRA arja sipo la pentrikam beling ong ne arja sipo la pentrikam nomor ba house nang pat khna pa ye pun rio simla pat pentrikam dangsu don tangka an dikirul kindon krempat trikam yang tukpon house nam ajar sipo la pen kala lawan ra susu yaki amendment hakane ka an FCRA pan tau snam arja kun rio lawra biang yaki kendon dan yaki amendment thamai hakane ka bill te kini haneng de gi jipun sa beleng kon alor ga jingkli ke bankong dengan point o jingkli ke baar kini ka an FCRA amendment bill ajar kun rio kadon jiman yang ikum ke Kristen jebab hoy kadon jima bhaken yang ki Kristen tam yaki Christian institution badi ki kenhon tremos nubha ane NGO nuksa ada kum yaki schools ki colleges hospital office trikam ki jaka puta bad yaki no ki building ki belate ane lasna na kane kapista bayo jingrap na bari kan sasha krino okay nya kasukar India lada ya kataka FCRA license jongki ne jongkon no kenhon la sa pendu pendam no marbun ki daw mo ban pendu kam di penduk tu teng don kidau kiba kimak penbiang ki ket kum kendon na kata kadau skot dia ru kala ai bor ikini ka ban pendun iki umde tam pendun iki ya kalesen ru wat ben kini no ru yaki asan mo amar ba kani ka bel kala ai bor palat ya sarkar ban kala ben kata ka jingya dai lu jongki NGO ban ki balang bayo jingrap pisan abari te ka jingkala ba kong san hakane ka FCRA amendment bill ajar pun rio kalong ban kong kila tu kata ka designated authority ka batmai ni ka bel katarwa ban thau ya kabor lani authority keban page ban niya je jing don jing jong kano ka kanhon ane ka seng ki bala penduk pendam lane ya kane ka license but ki don ru yol se ki bom sim kwa suban pentama ya ka registration jongki mo kabar ke jing page ka jing peniya ya jing don GM ada ka FCRA registration jong kano ka kanhon ane ka seng kala code nera pendam ke jing don jing kum ki jaka ki yeng ki school ke hospital bat kiwi ki balate dekat pesana bari la banwan hap apo jing pe jong ketika designated authority kubangal ong demo balai kaji pen klan kaji pit ngor ka sarkar kan don susu ya ka bor man pe ban mi bnia bin pa bin ka rukom penon kam ya ka pisa ka bawa nambari kalau long ru muka jing katanap sentiat ken mo kaban pe bana ma blai kan pisa ka bawa nambari hai kan den atau kumaki kamba kincana ne kini rabi kuntuat ne don ji among tami Kristen ne sene pun ke pisa ka bawa nambari gitu dia kesukaan dia kuat pan tip sisa kan atau kalau lalong sisa nam mamaki kikam kan mo itu dia kan ni ke deiru ke jing pensai halor ke jing kili ke baar dia ke jing kili ke balai tolong
kini ka an FCRA amendment bill ada pun reu layo jimjur nem po parlimen mo tiga jebab kata duk menta ban Agos ada pun reu sim layo ban menjur pat ba lanet long an pura ya ka FCRA amendment bill ada pun reu ka bill hi kedang ha po jing besar jong ka parlimen badang sian la pha saka joint parliamentary committee bukan hari kenhon kan kena beri mo kita duk lah kuingot kena mo ban besar kena ban besar punya susu ya kendon jengka koi pat kajing pensai pat ba kesarkar India kala ong susu ba ya kena ka FCRA amendment bill ada pun reu ram don haka under consideration of parliament kemudian dang besar punya haka parliament de bancu so tolong kon halor kena konsep jeng kena ka FCRA amendment bill ajar pun reu kalau kum nemo ban suntu sai kan ban kong ka FCRA amendment bill ajar pun reu ketemu ban pengklan gaji pit ngo jeng sukar India halor ke pista ke bawah nabari ban airu ya kabor ban pit ban penja jeng jing don jing jeng kaseng joki no kinhon balado na pendam no ya kene ka FCRA license joki de hang ne kalong kum ne ken ladang ngi pendu ya sistem bang mio syu ya license komod ki asat jong iru itu ki mar jong iru mio syu ken kalau mai kumtar ko mo mrit bang idu ya license ndrei idu ro ya berkosbu na sahne anda ke ini betit kali dei tu kali kamai dihablan ki license hablan permit disibu lada ya ketuk permit jom PM la sis no na ne pedu no kemudian kidu wadi kali ru mi kalong ta amri bagi du tang tulisan wadi kali ru gidu ke baar per kadon kalong ne ban don ke jing ken jing dia basai transparency kat kom ka pisa bari opdiang ban lait na jing pen kam bakla ya ka pisa da kinung yo opdiang ban lait na ka bam sabru di kuma om yang mende hi kan ne kalong kastan dia ku ban be ngerti patik te nomor balai por India om di tamai kristan mo bi pisa nyirap nambari ki muslim nu ki yo ki buddhist ki yo pergi dulu yo mo na takadaw wen ko sugat mi ka kuwa ban pet mesti ban ni pisa kapoy ni mateng teng mo yo se long kinhon ki on kipan sana bari bangi don kam namta ka age don kam jungi pat ba ne mo kum ka society ten re na kila yo apa yang pat yo se ka pisa ki pun kam haw ya ka to pun kam na lade lane ki misio se ka pisa ki ai chino pi takada ko jima kan takadaw sugat dia pat kadon ya ka ban le ka mo ka balai ni ka long ba ka ba ki wi pat ki bayo ya kene kum kalan ban klan ga jing kli at kuwedu kisepting ba kala ban penduna ka jing ya lo jong NGO bar ki balang pi de hani ra kalong strict plat kamul kalong parking te kan jing ikini ki dukom ya trikam kini ki balang cui ne Pakistan baru bar kunjur kini no ki NGO mo te to pelong de pelok la poisa ka bakut mo kan ne bat nakpat pi da pi snyo yo jing toy ya kan ne jing saling kod jong mas numa ban like subscribe ya kan channel bat share wi ski pelok jong pi mo kenamba kini jing toy mo ta jing pensa jing ka ba mulu malang la dong daripada yo say kamtami kita gibam tips pangan ne dan ne pas tu sai ba kin chelam ta ni mo te besibon ni say kinupa nakawi ka video